Selektor Smotrida Jana Kostić zo Zindiji za zónu Starej Pazovy vybrala koreografski programi Srpskog kulturno-umetnickog društva Sveti Sava i kulturno-prosvetnog društva Đura Kiš, a za običaji u Dopečincoh Hrvatske društvo Zošidu i Mišanu Židlovu špivatsku grupu kulturno-prosvetnog društva Ivan Kotljarevski zo Zbikiću. Dzecinska tamburova orkestra Zošidu včera na 53. muzičnim festivalu tamburovih orkestrov Dzecog u Vojvodini u Bačkej Topolji dostala zlatnu plaketu. Z nahodi 11. maja, Dňa dobrozdečných dávačoch krevi, predsjedatelj opštiny Nikola Vasić Nješka Ušidze organizoval tradicijni prijem za predstavnikov Červenog križa i dobrozdečných dávačoch krevi i podzekoval na ich humanitarnih aktivnostoch. Zošidu i Fruškohorskih valaloh krev dali 47 dobrozdečných dávače.